کس جوانس دوپنس ذات کنس تل بانگ پرائی ابن مسلم یہ دین چونی اسلام آباد کوئی نات خانہ الحمدللہ توحید پسند ہے سونس مسلکس نزدیک الحمدللہ دوپنس ذات کنس تل بانگ پرائی ابن مسلم یہ دین چونی رسول پاکو سکون چھمت چھک سے کیازِ لوگوت وپر جوانو رسول پاکو سکون چھمت چھک سے کیازِ لوگوت وپر جوانو اس دعوت کیا دیوان جوانس دپن چھس 313 گس دوبار ین ون کرور ٲسۍتن مقابلس من 313 گس دوبار ین ون کرور ٲسۍتن مقابلس من یہ دین گژھِ ہے دوبار روشن ژٕ بن تہٕ تیُتھ ہیوٗ نِڈر جوانو یہ دین گژھِ ہے دوبار روشن ژٕ بن تہٕ تیُتھ ہیوٗ نِڈر جوانو مگر ژٕ کم چیٖزن آورووُکھ یہ چھُ صد مبارک باطلس کیُتھ ژٕ ہاوروونیکھ کیبلن کُن یہ چھُ صد مبارک باطلس کیُتھ ژٕ ہاوروونیکھ کیبلن کُن مگر بوز یہ طرز مغرب شکر ژےٚ باسی احدن احدن دہا بنیو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلفس اس وین پل سۭتۍ تہِ قرار آمُت أمۍ اوس چٹائی منٛز وولمُت بلال حبشی رضی اللہ اکہِ طرفہٕ ٲسٕکھ چٹائی کٔرمٕژ بنٛد بیٚیہِ طرفہٕ ٲسۍ دٕہ دِوان مگر بلال چھُ دِوان احدن 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 ابا بکرس ژٔج کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ دوٚپنس بلال لۄتہِ پردٕ یِمن چھے ژکھ یِوان یِم چھی کران زیادٕ عذاب بلالن دِژ چٹائی منٛزٕے آواز دوٚپنس ابا بکر یہندِ عذاب سۭتۍ ووتُم نہٕ تیوٗت تکلیٖف یوٗتاہ چانہِ کلامہٕ سۭتۍ ووتُم تکلیٖف دوٚپنس کیازِ مےٚ کیٛاہ غلطی گیا دوٚپنس نہ غلطی نہٕ بہٕ کیازِ دِمہٕ تٔمِس محبوٗدِ برحق سٕنٛز آواز لوٚدۍ یُس محبوٗدِ برحق چھُ کایناتس انٛدر محبوٗدتس انٛدر امی سات کوٚر اراد ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپن واللہ توٚتام یِم نہٕ چین تہٕ قرار یوٚتام نہٕ امیہ بن خلفس نِش کرن آداد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عناد خان چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ پاوان یاد بلال ویتران چھُ نار ژھٹوٕنۍ ژےٚ چھے نہٕ فرصت نٮ۪ماز پرنٕچ خُبیب دارس کھسان ژٕ پوٗزان رواج رسمٕکۍ مندر جوانو اکھ جوان کرن بیان ناو ون بہٕ پتہٕ تُہۍ تھٲیزیو واقعات اکھ جوان کرن بیان دپن ییٚمہِ ساتہٕ حضرت خُبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہس ٲسۍ تختے دارس کُن پکناوان دپن بہٕ اوسُس دراز قدُک مٲلِک بنومُت رۄبِ کایناتن خُبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہس ییٚلہِ تختے دارس کُن ٲسۍ پکناوان سردارانہِ قُریشو کوٚر اعلان دوٚپُکھ مکیو لوٗکو ؤلِو وٕچھِو تماش کِتھ پٲٹھۍ کھالہون پھاسہِ کوٗٹِس حضرت خُبیب رضی اللہ تعالیٰ دپن یہ پاڑٕ ییٚلہِ دِژٕکھ یہ ناد ییٚلہِ دِتُکھ تہٕ سٲری مکٕکۍ لُکھ گٔے جمع بچہِ گٔے جمع مستوٗرات گٔے جمع تہٕ مرد گٔے جمع دپن مےٚ پیٚیہِ کٲم کینٛژھا مےٚ گوٚو ژیر ییٚلہِ بہٕ ووتُس تماش وٕچھنہٕ خٲطرٕ اَتہِ اوس بوٚڑ مجموعہ سمیومُت مگر بہٕ اوسُس دراز قدُک مٲلِک مےٚ چیٖرِ صفہٕ بہٕ ووتُس گۄڈنِکِس صفس تام گۄڈنِکِس صفس تام ییٚلہِ تختے دارس پٮ۪ٹھ کھولُکھ حضرت خُبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم سردار ؤتھِس دوٚپیس خُبیبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ژےٚ ما کینٛہہ تمنا دوٚپنکھ اکھ تمنا مرنہٕ برونٛہہ دی تُہُنٛد نٮ۪مٲزۍ رکٲژ جورہ پرنہٕ راوی کرن بیان یِمو کیازِ ووٚن نٮ۪مازِ رکٲژ جورہ یِمو اوس نا بوٗزمُت الزُبانہِ درفشانِ محمد رسول اللہ تِمو کوٚر بیان حُبِّبَ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَاكُمْ ثَلَاثَةٌ مسلمانو میانیو امتیو
تہندِ دنیا منٛز چھِ مےٚ ترٛےٚ چیٖز ٹٲٹھۍ کٔژ چیٖز تہندِ دنیا منٛز حدیث مبارکس گژھِ غور کرُن یعنی پانس کُن کوٚر نہٕ دنیا منصوب نبی رحمتن فرموکھ تہندِ دنیا منٛز چھِ مےٚ کٔژ چیٖز ٹٲٹھۍ فرموکھ الطیب والنساء اکھ گوٚو عطر مُشُک 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 چھُ ٹوٹھ نبی رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ نیک گرواجی بیٚیہِ نیک ترٛیٚیِم فرموکھ وجُعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ میانٮ۪ن چشمانہِ مبارکن چھو ٹھنڈک واتان نماز سۭتۍ حضرت خبیب دپان مرن مرن تہِ واتناوہا چشمانہِ مبارکن ٹھنڈک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سردارو مےٚ دیٖتو نماز رکوٗع جورا پرنہ یہ دراز قدُک مالک یُس جان یہ کرن پانے بیان دپن بہٕ کیٛاہ وَنو تِمن دۄن رکعتن ہٕنٛز ادائیگی کمہِ انداز کٔر قیام حضرت خبیبن کمہِ انداز کوٚرُکھ رکوٗع سجدٕ دپن بہٕ کیٛاہ ونہو تۄہہِ تِم زٕ رکعت کیٛاہ آسن ییٚلہِ سلام پھِرکھ تہٕ آیہِ سردارن نزدیٖک دوٚپنکھ مےٚ آیاو سُہ سکوٗن نمازِ اندر سُہ قرار مےٚ دپیو بہٕ زیٹھراو نماز مگر تۄہہِ ما گژھِ ہے کینٛہہ غلط فہمی تۄہہِ ما گژھِ ہے کینٛہہ غلط زون مُسلمانن متعلق یِم چھِ شاید موتس کھوژان توے ژھٕٹرٲوٕم نماز نتہٕ آیام سکوٗن تہٕ قرار نمازِ نتہٕ آیام سکوٗن تہٕ قرار نمازِ دپان امہِ پتہٕ ییٚلہِ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ تختِ دارس پٮ۪ٹھ کھالنہٕ وِزِ اکھ اکھ اعضاء مبارک جسم مبارک نِش الگ کران دپان چھُس خبیبا پسند چھُ یہِ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد خبیب پسند چھُ یہِ چانہِ جایہِ گوٚژھ آسُن نعوذ باللہ محمد رسول اللہ دوٚپنکھ بدبختو نادانو کم مکلو مےٚ چھُنہٕ یہِ تہِ پسند بہٕ پننس گرس اندر صحیح سالم آش بہٕ ونٛدٕ ہے سُہ پنُن وصبح رویس بہٕ ونٛدٕ ہے سُہ پنُن وصبح رویس معطر امبری واللیل مویس معطر امبری واللیل مویس بہٕ ونٛدٕ ہے لالت طاہا جبیناس بہٕ ونٛدٕ ہے لالت طاہا جبیناس حسن ہیتھ کاشت زیبا کریناس حسن ہیتھ کاشت زیبا کریناس بہٕ ونٛدٕ ہے لال یمن دۄن پایہِ نازن بہٕ ونٛدٕ ہے لال یمن دۄن پایہِ نازن یِمے منزل سجوٗدن تَے نمازن یِمے منزل سجوٗدن تَے نمازن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ شہادت چھِ لبان یہِ جوان کرن پانے بیان ناو ونہو بہٕ انشاءاللہ سۭتی یہِ جوان کرن پانے بیان دپان یِہوے چھُ دۄہ ییٚمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ بہٕ بے قرار گوس بہٕ چھُس نہٕ وۄنۍ آسمانس کُن تہِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ کینٛہہ دپان چھُس اما مےٚ ما لیکھِ مجرمن اندر پروردگار دپہِ خبیبس ٲسۍ تکلیف واتناوُن ژٕ اوسُکھ تماشگیرن اندر شُمار دپان بہٕ گوس بے قرار مسلمان چھُس نہٕ وۄنۍ چھُس حالت کفرس پٮ۪ٹھٕے مگر گوس بے قرار وۄنۍ دِژٕم دِلن گوٲہی ژٕ بن تمے وتہِ ہُنٛد مُسافر ییٚمہِ وتہِ ہُنٛد مُسافر اوس یہِ حضرت خبیب اگر ژےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُے توبہٕ کرُن اگر ژےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ چھُے سکوٗن تہٕ قرار ضروٗرت تیٚلہِ گژھ توٗرۍ ییٚتہِ زانو یادب تاہ ٲسۍ کٔرمٕتۍ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہن دپان درٛوڑیوس مکہٕ ترٛووُم تہٕ درٛوڑیوس مدیٖنہ ووتُس در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپن غلطی حظ چھم گٔمٕژ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تماشگیرن اندر چھُس روٗدمُت شُمار مگر وۄنۍ آس توبہٕ کرنہٕ خٲطرٕ اسلام چھُس قبوٗل یژھان کرُن میانٮ۪ن گۄنہن کرے مغفرت پروردگار فرموس الاسلام یہدم ما کان قبلہ
اسلام اللہ تعالیٰ شرف دیتمت اسلام پتمس سرسے مٹاون اسلام پتمس سرسے مٹاون ام پتہ یہ بنو تاریخ اندر یمس تھی ونان سعید بن عامر رضی اللہ تعالی یس ہمسو گورنر بنو فاروق اعظمن رضی اللہ تعالی ہمسو گورنر یمس گورنرس متعلق ہمسک لوک آئی 4 شکایت ہے در خدمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دپیس اس کچھ گورنر سوزمت تمس 4 خامی فرمو کن 4 خامی چھس بس ون بھائی اخ سہ آفتاب کھست یوان دفتر آفتاب کھست رعایس خبرگیری کران اچھا بیاکھ بیشن رات کیت سنس عالوس دیون جواب اچھا تریم بیش رتس مز اخ دہ کمپلیٹلی پنہ رعایا نش غیر حاضر روزان بیش ژوٗرِم شکایت مز گفتگو آسان رعایا ست کران اچانک چھس گاشی یوان اللہ اکبر سعید بن عامر اونک بلائت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس یہ کیا سا دلیل قوم شکایت کران جواب دیو دپن مت کر تو مجبور بہ تھاوائم سیگے راز فرموس نشا قوم مسا مانہ یمن شکایاتن دی جواب کیا دلیل چھ ژٕ کیازِ چھُکھ یمن کمزورین ہُنٛد شکار دپن مت کر تو مجبور ونہان نہ فرموس نہ قوم چھ جواب ژھاران قومس چھ جواب دیون فرموس ژٕ کیازِ تولوے آفتاب پتہ رعایاس گژھن خبرگیری کرنہٕ خٲطرٕ عرض کورن دپن ہمسک حظ چھُس گورنر ہمسک حظ چھُس مگر خادم نہ چھُم کٕہٕنۍ یا امیر المومنین خاندارن حظ چھُ سادن ژوٚٹ بناونس بہٕ چھُس اوٹ مانڈان سۄ چھِ ژوٚٹ بناوان أتھۍ حظ چھُ لگان ہنا وقت توٚتام چھُ آفتاب آسان طلوع سپُدمُت توٚتام چھُ آفتاب آسان طلوع سپُدمُت اوے چھُم ژیر پہم گژھان ہمسکیو لوٗکو مطمئن گٔیوٕ جواب سۭتۍ اہن حظ اہن حظ وۄنۍ روزِ نہٕ یہِ شکایت دوبارٕ فرموس اچھا رات کیُتھ کیازِ چھُکھ نہٕ یِہنٛدِس سالوس دِوان جواب دوٚپُن مت کٔرۍتو مجبوٗر دوٚپیس نسا ونُن ہسا چھُ قوم نسا مانہِ کینٛہہ قوم ہسا چھُ جواب ژھاران عرض کورُن دوٚپُن دۄہل چھم کٔرمٕژ وقف رعایاس روتل چھم کٔرمٕژ فابوٗتِ برعکس وقف ییٚمہِ ساتہٕ یِم آلو چھُم کران بہٕ چھُس آسان رکوٗعس اندر سجدس اندر منگنس اندر تلاوتس اندر بہٕ چھُس نہٕ یژھان معبوٗدِ برحقس تہٕ پانس درمیان خلل اندٲزی بہٕ چھُس منٛگہٕ منٛگ آسان کران تمہِ ساتہٕ بہٕ چھُس سجدٕ ریز آسان تمہِ ساتہٕ بہٕ چھُس زارٕ پار آسان تمہِ ساتہٕ کران رۄبہِ کایناتس تمہِ ساتہٕ چھُس آسان دۄہس منٛز آور قیامس منٛز آور ہمسکیو لوٗکو مطمئن گٔے وا اہن حظ گٔے مطمئن دوبارٕ روزِ نہٕ شکایت ترٛیٚیِم رٮ۪تس منٛز کیازِ چھُکھ اکھ دۄہ غیر حٲضِر روزان دوٚپُن یہِ چھُ زیادَے پہم اہم مسلہٕ مت کٔرۍتوہم مجبوٗر نہ ونُن چھُ یارا دوٚپُن بہٕ حظ چھُس ہمسُک گورنر اکوے چھُم قمیٖض پٲجاب رٮ۪تس چھُم ملحت آسان گوٚمُت ریٚتۍ چھُس گۄڈنٮ۪تھ تہبند مُبارک چھلان یوٚتتھ تامتھ سُہ ہۄکھان توٚتتھ تامتھ چھُس روزان تہبند بغٲرٕے پتہٕ ییٚلہِ تہبند ہۄکھان پتہٕ چھُس تہبند لاگان پتہٕ چھُس قمیٖض مُبارک چھلان ییٚلہِ قمیٖض چھِسن چھلان اتھ تہِ لگان واریاہ وقت توٚتام آسان واریاہ دۄہ گُزریو اوے چھُس اکھ دۄہ غیر حٲضِر روزان ہمسکیو لوٗکو معاف کٔرِوم مٲنِو میون عذر اہن حظ وۄنۍ روزِ نہٕ دُبارٕ شکایت کینٛہہ اچھا گاش کیٛاہ چھُے منٛزٕ منٛزٕ یِوان گفتگوٗ چھُکھ آسان کران قومس پتہٕ چھُے گاش یِوان دوٚپنکھ یہِ چھُم پیوان یاد سُہ منظر ییٚلہِ حضرت خُبیب تختے دارس پٮ۪ٹھ آو کھالنہٕ بہٕ اوسُس تماشگیٖرن اندر دپان چھُس میانہِ عملہٕ گوٚژھ نہٕ ضایع کرُن پروردگار اگر پیشرس اندر پروردگارن ووٚنُم دوٚپنم اے سعید ییٚمہِ ساتہٕ حضرت خُبیبس پٲسۍ ٲسۍ دِوان ژٕ کیازِ گوٚکھ نہٕ معاوِنہٕ مددگار ژٕ کیازِ اوسُکھ تماشگیٖرن اندر تمہِ ساتہٕ دپان چھُس میٲنۍ عبادت گوٚژھ نہٕ ضایع کرُن پروردگار اوے حظ چھُم یہ منظر یاد پٮ۪تھ گش یِوان یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمسکیو لوٗکو مطمئن گٔیوٕ جوابو سۭتۍ اہن حظ مطمئن گٔے جوابو سۭتۍ مطمئن گٔے